Machigni kendo kawadhi nyime ni Obila gwenge ma Mau Summit County ma Nakuru osechako timo nonro ewi masira mar apaya mano okaw ngima ji 5 kaachiel gi weyo joma moko 11 gi hinyruok. Mae otimore wang' apaya mawuok Molo kochomo Londiani e junction ma apaya maduong' mawuok Nakuru kochomo Kericho. Masira no notimore kind nyamburko mating'o jowuoth mar Obamana Sacco mane wuok Nakuru kochomo Kericho e kinde ma nyamburko no nodonjo e lori mane ni mbele ne. Masira no weyo chuo 4 kaachiel kod nyathi moro kowito ngimagi. Jowuoth mamoko 11 noyudo hinyruok kendo dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Londiani kod mano ma Molo. Wakati nilikuwa mimi naenda, huyu dereva wa gari dogo Nissan ya matatu overlap, akakutana na gari ingine inateremuka, akarudi akashikwa na ile agoline, akalaluliwa. Sasa mimi ningeomba tu madereva wengine waende pole, wajue hizi maroli hazikibiangi, ndio wanajaribu tu kurekebisha, ni kwa sababu wamebeba mioyo ya watu wengi. Nilijulishwa na mainis saa 8:30 usiku kuwa amehusika kwa ajali ya barabara. Nikakimbia asubuhi, nikafika mpaka hapa mahali alipata ajali. Nimepata gari tayari imeletwa kwa police station. Yeye mwenyewe ameumia goti, analia goti na bega. Ni msimu wa Krismasi na tunaomba madereva tafadhali muwe waangalifu barabarani. We plead with our drivers to stay woke and keep their eyes on the road. We know that we care about, speed and getting to our destinations, but the speedy drives, get us to our destinations in different health conditions.